Fudbalski klub Proleter ugašen je krajem 2005. godine, a poslednja utakmica saveznog ranga odigrana je 2013. godine, kada je Banat nastupao u drugoj ligi. Od ove sezone Proleter se vraća na stadion u Karađorđev park i u prvu ligu Srbije. Trener Nikola Stojanović započeo je pripreme za predstojeću sezonu na stadionu u Karađorđevom parku, a na raspolaganju ima veliki broj igrača koji su planirani za predstojeći period. Evo, kažem, posle 2 sedmice okupili smo se i danas krenuli pripreme. Ja se radujem tomu, vidim da su i momci željni treninge, željni jednostavno lopte. Veliki broj igrača trenutno na prvom treningu, od toga, kažem, i tu su dosta rasedevaca, međutim ima dosta igrača koji su na probi, koji će biti u narednom periodu. Od Novajlija do sada imamo 4 igrača koje su zvanično članovi na Proletera, kažem, ajde tako, već Proletera iz Zrenjanina, i očekujemo u narednom periodu još dosta igrača, jer ova liga zahteva onako malo ozbiljnije i kvalitetnije igrače koji mogu da odgovore ovom rangu takmičenja, jer jednostavno same ekipe koje se nalaze u ovom takmičenju jednostavno moramo da budemo kompetentni, da konkurentni, da odgovorimo na kvalitet koji zahteva ova liga. Pa evo, igrači koji su zvanično naši, kažem, igrači koji su stigli, to je Luka Nikolić koji je došao iz Mačve Šapca, igra na poziciji štopera. Tu je Marko Arsović koji je prošle sezone bio u Slovanu iz Rume, inače je igrač Čukaričkog. Tu je Golman Perić koji je bio dugogodišnji član Vojvodine, Proletera, Jagodine, Dinama iz Vranja, sad je za poslednjih 2-3 godine branio u Brazilu i Urugvaju. I to su 3, mislim za sada da je to, možda grešimo, znači sad 3 zvanično, ima još igrača s kojima smo u pregovorima, međutim, kažem, dok se ne reši ti administrativni problemi i dok se ne potpiše ugovori, nećemo objavljivati njihove imena. A od igrača koji nisu prošle godine tu sa nama, to su Marko Samardžić, Bjelica, Čigoja i Krbić, koji su jednostavno zbog posle, zbog svojih obaveza privatnih, jednostavno nisu mogli da podrede vreme i da budu sa nama. Ali kažem ja hvala puno njima koji su pomogli ovom klubu da se nađe u ovom takmičenju. Ja se u svoje lično ime zahvaljujem, naravno i ime cele ekipe koji su, kažem, oni dali veliki doprinos da se ovaj klub nađe gde je sad. Pa dobro, kažem, ajde da krenemo od prijateljskih utakmica. Već 4. jula imamo utakmicu sa Vršcem, 7. sa Voždovcem, nakon toga imamo sa Granulicom, Mačvom, generalna proba je sa Jedinstvom iz Uba kod njih, pošto smo, kao što ste rekli, 2 utakmice, u prvenstvu smo gosti, mi smo to jednostavno i tražili, takav raspored, jednostavno da bi dali vremena ljudima koji adaptiraju ovaj teren i stadion, da bi mogli na vreme to da spreme. Prva utakmica, kažem, to je Loznica, druga je Vršac na strani i treću da očekujemo Dinamo Jug. Tako da mi na ovom terenu smo, generalno za naši igrače ovaj teren nepoznanica, tako da mi smo s jedne strane, dok se ne naviknemo, mi smo i ovde gosti, tako da mislim da nije prevelik problem što smo gosti te 2 prve utakmice. Mi se spremamo, naravno, maksimalno da tu utakmicu 1. ili 2. augusta dočekamo maksimalno spremni. Od ove sezone Proleter se vraća na stadion u Karađorđev park i u prvu ligu Srbije. Mesto je izborio Naftagas iz Elemira koji je promenio ime u Fudbalski klub Proleter. U pitanju je istorijska sezona, posle više od 10 godina vratili smo profesionalni fudbal u Zrenjanin. Rekli smo, otvoreno pričali i tokom sezone, da plan je da igramo ovde na stadionu u Karađorđevom parku. Što se tiče imena, mi smo podneli zvanično zahtev da promenimo ime i u budućnosti ćemo se zvati Fudbalski klub Proleter Zrenjanin. Proleter 2006, Amirov, je nastavio neku tradiciju Proletera koja se ugasio 2005. godine. Družili smo zajedničke kapacitete i planiramo da u narednom periodu vratimo fudbal u Zrenjaninu tamo gde smatramo da treba da bude. Prva sezona, prelazak iz amaterskog u profesionalni fudbal, imamo puno izazova, radit ćemo uporedo na formiranju i jačanju omladinske škole. Što se tiče samih ambicija, da želimo da ostanemo, nadamo se da ćemo biti u gornjem delu tabele, ali isto tako ne krijemo, ukoliko se ukaže šansa da napadnemo Superligu, nećemo bežati od toga. Tim iz Zrenjanina sezonu započinje 1. avgusta utakmicom u Loznici, a do tada će biti odigrano nekoliko kontrolnih utakmica.